برنامه یا تایبت او kampanya ki dosti kurda peş kıstı artık lazıma gelli Kurd bir sermeli. هفسروک کنسه ریوبرا کجک جمیل بایک بو میوان برنامه یا تایبت یا ستیر تیوی Azadiye reberti ser statü Kurd veya Hümeşini bilgini Armancı. جمیل بایک دی برنامه ده کمپلویا نه جوتمه کامپانیا جریبرا پورا آزادی تکوشینا جنا کرد و گریلای آزادی یالدجی کمپلو و ایریشن لسر روجاوه کردستان نرخاندن Asas dendik mala barzaniye. Avna bitici peki şerik olur. برنامه یا تایبتی شفلگوری ساعت آمده ساعت بیستان ده در رادیو دنگی گلده Çıka yöntemi ama şaşın ve vakırın bahane çünkü sergeli Filistinci şaşın ve şaştık. برنامه یا تایبت Av kampanya ki dosti kurda peş kıstı artık lazıma gelli Kurd bir sermeli. هفسروک کنسه ریوبرا کجک جمیل بایک بو میوان برنامه یا تایبت یا ستیر تیوی Azadiye reberti ser statü Kurd veya Hümeşini bilgini Armancı. جمیل بایک دی برنامه ده کمپلویا نه جوتمه کامپانیا جریبرا پورا آزادی تکوشینا جنا کرد و گریلای آزادی یالدجی کمپلو و ایریشن لسر روجاوه کردستان نرخاندن Asas dendik mala barzaniye. Avna bitici peki şerik olur. برنامه یا تایبتی شفلگوری ساعت آمده ساعت بیستان ده در رادیو دنگی گلده Çıka yöntemi ama şaşın ve vakırın bahane çünkü sergeli Filistinci şaşın ve şaştık.
Jinavenda Nuçyan Radyo Denge gelden baş İro 24 May 2023 in Brüksel saat 11 lamede 12 Godarene jej emenu çendina varoje de peşkeş biken demde mazadi reber apoye. Limin biçej bu azadiya rebera po meşhat bekanin girsiya ku peşenkte tevgera juanın şoreşgera Suriye baske min biçe ligunde el Esed kom bu hatta bu peşyan avenda tendürüsti gund meşyan umitikeren peşteri izgirtine endamı tevgera juanın şoreşger Abdu El Cemil Akhvi komploya navne tevgela dici rebera po şel mezar kero gud de şahse reberti de gel tevayı hati armanç kiren riber ku rebera po nünere vina gelin bindesyen roşrata navine devletten komplo gel u paşveri duhazın reberti u gel jihev kutbiken El Cemil şankir ku juanın gelen hereme ve litici tecide u pekanına azadiya fiziki rebera po tek koşina xwe devam biken hatta azadi u demokrasi ji gelemere pek vere eme berxwedane biken çalaki bi duruşmayan bidavi bu. Parlamenteri Partiya Keskan Avusturya'ya eyalete galernu Abigail Boyd gut devlet atır kanune navne tevibin pedike Parlamenteri Partiya Keskan Avusturya'ya eyalete galernu Abigail Boyd le parlamentede bibere درباره تجدید لدیجی ریبرا پوده آخوی آبیگل بوید دیار کرد که بیشتری داخویانی چپمنیا بسر ناوی جی عبدالله öcalan را آزادی جی پرسکری کره چاری سریا سیاسی بویه و گود اف داخویانی جالی فدراسیون جباکا کرتا دموکراتیک آوسترالیا و یازده جوتمه لبر پارلمنتوی ایالتا نسوی هاتل دارخستان پارلمنتر آوسترالیa'yı bu ha devam dike öcalan zedetiri se salon jiber şertu mercengiran en tecitlerini karabı malbat u parizeren xore hevditini bike ev politikaya tecide yaledici öcalan ben pekina kanunen Türkiye unavne teviye enveki partiya keskan bankle hemu eyaletan galarnu neseve diken kub gele kurt piştevaniye kurt bike u pişkiri bide banka azadiye ya jibu Berez Abdullah Öcalan agibel boyut berdevam bir kız ku Berez Abdullah Öcalan u PKK bidahan salın jibu azadi u mafen demokratik engele kurt edici devlet atık tetik koşun u vapede çu Berez Abdullah Öcalan jibu hemu kurden seran sere cihane u diasporaya kurdan ala Avusturya'ya jironahya heviyeye leheman demede sembola berxodana set sali yaletici zırma devlet atırke jibu ku Berez Abdullah Öcalan da çare seriya ayştiyane u demokratika pırskereka kurte rola xabilize deve tavle tecda mutlak berakerin u bemalbat u parizeren xore hevditine bike. لطبقه جبو آزادی ریبرا پو کم خبات هات دار خستن کم خبات لوهولا ناوندا چانده یا طبقه لدار کد اندامین انسیاتیف آزادی ریبرا پو سوریه من بچه نونرنه و بریا سیویل طبقه پارتیین سیاسی و تفگرین جنان و ریخسنین جواکا سیویل بشتار بون کم خبات جدو مجاران پیکات مجارا یکمین درباره فلسفه ریبرا پو ده بو و جالین اندام کمیته انسیاتیف آزادی ریبرا پو سوریه یا طبقه زینب کنان و هات بره و برن زینب کنان آنیزما کو felsefe rebera po netene perskireka kurt ala kaderdike ugut felsefe rebera po jitevaya perskireken roşrata navin re çare seriya heri guncave rebera po projeye xoya netevaya demokratik aku banga bratiya gelan u reberiya xo serdike riya çare seriyan jitevayı kausenle hereme nişanede berdevke komite tabqaya inisiyatif azadiya rebera po Suriye'yi şeze el Hüseyin jigut jibu pekanna azadiya fizikiya rebera po ve hemu gel tekoşina xo bigeniyek beştaranjı Raman rebera poveki riya xalasiya gelan ji devletin kapitalist u misogerkirna aştiye le tevaye cihane penasekirin kom xabat be encamname ke bidavi bu hen xalin encamname u haye hatta azadiya rebera po berxodan u tekoşin devam bike jibu belavkirin pekana proje neteve demokratik xabat verekirin jibu azadiya fizikiya rebera po xabatin diplomatik verin xortkirin jibu belavkina Raman reberti kampanyanın hashtag'e verin darxistin
Merdine atölye jinan areve beriyen heremi pekat. Lavaya Partiya Demokratik Agelan HDP atölye jinan areve beriyen heremi pekat. Jinen HDP u partiya ve kevu demokrasiya gelan hedef u aktivisten tevgera jinen tejari xistinen jinan u jinen sendikayı tevlibun. Liger jinen Merdine ji sert şirnex u eliheji jin hatıbun. Da atölyede politikeynli Kurdistan eten meşandan tecid u politikeyn asimilasyona hatini kaşkeren atölye beni kaşan bıdavi bu. Devleta Türkiye dagirker bombeyan lugünde şehbe u Afrine baran arteşa Türkiye dagirker u çeteyn ve duh beşev biçeken giran derdura tırrıfat u şehbaya günde şevar kaya navça şerraya Afrine dagirkiri topparan kirin her uha günde şealeya kantona şehbaya ji topparan dikin. Devleta Türkiye dagirker lafne revandın dizi u talan kirine de domine Devleta Türk bir rejima teröre ya ku pişti dagirkirine afne de sala 2018 de avakir süjen xwe domine çeteyin polisen siviliyen giredayı Devleta Türkiye dagirker Cuvane Binave Halil Ömer Halil u Suudu Saliye Jegunde Oregül Enavçeya Bilbile revan çavkanyan diyarkirin ku çeteyin Halil Libenda Qavs al deriye ruşlat u ketina bajara afne revandın u birinci gene diyar Lenavça mabataya ji çeteyin el emşad jibu darin zeytunan en koçperen afne xarace standine çavkanyan diyarkirin ku çeteyan jibu her dareke zeytunan $3 u niv xaraj distinen u hatta xarace nayin standın nahilin zeytun veren berhevkirin her wa jibu kargihin Gihvaştın jî xaraciyan ji $10,000 û jêr vedistînin. Çetên Ehral el Şerqiyê jê li gundê Meska jêrîn ê cindirêsê berhemên şêst darên zeytunan ê welatiyê bi navê Mihemed Abdullah hatalan kirine û bi hinceta parastina zeviyên çandiniyê jî xaraciyan distînin. Li gundê Maske jorî jî çeteyên koma navborî û malbatên wan navendeke firotina êzingan vekirine û êzingên ku talan kirin bi zêde $100 ji bo her toneke difroşin. Li Almanya derbarê êrişê li ser Rojava stat hatdanîn û gelek agahtar hat kirin. Stand li bajarê Kaselê ji alî internasyonalîst ve hatiye danîn wê rojan dewam bike. Internasyonalîstan derbarê êrişên li ser Rojava gel agahtar kirin. Her wiha dîmen û belgeyên derbarê êrişê qirkirinê de hatine pêşkêş kirin. Projeyên derbarê êrişê hatiye belav kirin. Çalekvanan gotin êrişên îmhayê yên Devleta Tirk ên ziyaneke mezin dide sivîlan Devleta Tirk sala 2018 ver ve êrişên qirkirinê li herêmê pêktîne ji ber êrişan bi sedan sivîlan jiyana ji destan bi sedan hezaran ji cihê xwe bûne bine saziya herêmê ziyaneke mezin dîtiye. Devleta Tirk birîcî sivîlan sûcê şer dike, cihên sivîlan bombebaran dike. Divê demil dest êrişên Devleta Tirk bên rawastandin. Di doza Deniz Poyraz'da istinafê hemû serlêdan red kir. Dadgeha istinafê di doza Deniz Poyraz'da ku de encama êrişa li dijî avaya HDP İzmir'e de hatibû şehîd kirin. Hemû serlêdanên li dijî biryarê red kirin. Di 27 Karma 2022 de şeşemîn dadgeha cezayê giraniya İzmir'e kujerê Deniz Poyraz Onur Gencer bi 6 salan ceza kirin. Parêzerên aliyan li dijî biryarê serli dadgeha Jordan yekemîn daîre cezayan ya dadgeha Adliya Herema İzmir'e jehela usulü ve biryar betalkir o dosya paşteşiyan. Dadgeha istinafê jî diyarkir ku dosya dek kemasiyene. Dadgeha heremî kemasiyên heyî temam kirin û dosya careke din şande dadgeha istinafê. Dadgeha istinafê jî hemû serlêdan red kirin. Bi taybetî daxwaza ku êriş bi plankirî û bi qesdî hatine kirin ku Deniz Poyraz kuştiye red kir. Dadgeha istinafê daxwaza beraatkirina kujer jî red kir. Li dijî baregeha Eid el Esed ya koalisyona navne tevê êrişa kirin. Baregeha hawayî ya leşkerî ya Eid Esed ya hêzên koalisyona navne tevê ya li Iraqê bi roketan hate hedef girtin. Hêzên Ewlekariya Iraqê derbarê êrişê de agahî dan û gotin li nêzîkî baregeha Eid Esed
danine ser gelek roketên ku ji bo êrişa li ser barekên hatibûn amadekirin jî hatine îmha kirin. Li aliyê din hêzeke Iraqî ya bi navê Baxdana İslamî ya Iraqê êrişa li ser barekeya koalîsyona Navneteweyî ya li Iraqê gir ser xwe. Li sê bajarên Swîsreyê xwe pêşandan hatin qedexekirin piştî Fransayê ku hişyariya terorê hat kirin li Ewropar Basel Mulhouse îxbara bombeyê hat kirin. Ji ber îxbara rêwiyan bi otobîsên xizmetê birinciyê kombûyînê yên li derveyî tesîsê. Li Munî, Frankfurt, Zürih û Amsterdam jî di nav de gelek firin hatin betal kirin. Piştî 2 saatan koçikê tespîtkirina teqemeniyê yê polîsên kantona Baselê anîn cihê bûyerê. Li dijî komkujiyên de encama şerê navbera İsrail û Hamasê de tên kirin li gelek bajaran Ewropayê protestoyên mezin hatine darxistin. Ji roja înî ve li bajarên Berlin, Zürih û Baselê çalakî hatine plan kirin. Lê Swîsreyê hemû xwe pêşandan ji roja înê heta yekşemê hate qedexekirin. Têkilder qedexekirina xwe pêşandanan daxuyaniyek berfireh nehatayîn. Qedexeya li ser bajaran li bajarên din derbasdar nîne. Di dawiyê hefteyê de li Lozan û Cenevreyê çalakiyên piştevaniya ya bi gelê Filîstînê re bên li darxistin. Hukuknasan diyar kirin ku kombûyîn mafeke kanûn